Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Dobrodošli u 13. dio knjige Život Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, autor Hazreti Mirza Bašruddin Mahmud Ahmad, Halifatul Mesih, drugi za Ahmedija muslimansku zajednicu. Ovaj dio započinjemo sa pričom poslanikova pisma raznim kraljevima. Poslije vraćanja svakidašnjem životu u Medini, po povratku sa Hudejbije, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je napravio drugi plan za širenje svoje poruke. Kad je ovo spomenuo ashabima, neki od njih koji su poznavali običaje i red na dvorovima kraljeva, rekli su poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da kraljevi ne primaju pisma koja nemaju pečat pošiljaoca. Prema tome, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao da se napravi pečat na kojem su bile ugravirane riječi Muhammed Resulullah, Muhammed Allahov poslanik. I iz poštovanja je riječ Allah bila stavljena na vrh, ispod toga Resul i na kraju Muhammed. U mjesecu Muharremu 628. izaslanici su otišli u nekoliko glavnih gradova, svaki sa pismom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pozivajući vladare da prime islam. Izaslanici su otišli Herakliusu, rimskom imperatoru, zatim kraljevima Irana, Egipta i Abesinije. Također su otišli i drugim kraljevima i vladarima. Pismo upućeno Kajseru odnio je Dija Kalbi, koji je bio uveden da se prvo najavi guverneru Burse. Kad je Dija vidio guvernera, glavni Kajser je bio u Siriji na obilasku imperije. Guverner je Diju odmah proveo Kajseru. Kad je Dija ušao na dvor, rečeno mu je kad ga Kajser primi na razgovor da mora pasti na tlo pred njim, da tako postupaju svi koji mu dođu. Dija je to odbio, govoreći da muslimani ne padaju licem na tlo ni pred kojim ljudskim bićem. Tako je Dija sjeo ispred Kajsera bez njihovih propisanih naklona. Kajseru je prevodilac pročitao pismo i on je pitao da li u gradu boravi neki arapski karavan. Rekao je da želi ispitati Arape o ovom arapskom poslaniku koji mu je poslao pozivnicu da primi islam. Dogodilo se tako da je Ebu Sufjan bio u gradu s trgovačkim karavanom. Dvorski službenici su ga doveli Kajseru. Ebu Sufjanu je naređeno da stane ispred drugih Arapa kojima je rečeno da ga isprave ako kaže laž ili da dadne pogrešnu izjavu. Onda je Heraklius počeo ispitivati Ebu Sufjana. Razgovor je ovako zabilježen u historiji. Znaš li ti ovog čovjeka koji tvrdi da je poslanik i koji mi je poslao pismo? Možeš li ti reći kakva je njegova porodica? Ebu Sufjan: on je iz plemena porodice i jedan je od mojih rođaka. Da li je u Arabiji bio neko koji je tako tvrdio? Ebu Sufjan: ne. Je li ga tvoj narod ikad optužio za laž prije nego je najavio svoju tvrdnju? Ebu Sufjan: ne. Je li među njegovim precima bio neki kralj ili vladar? Ebu Sufjan: ne. Kako ti prosuđuješ njegovu opću sposobnost i mogućnost za prosuđivanje? Ebu Sufjan: mi nismo nikad uvidjeli nikakvu pogrešku u njegovoj sposobnosti i mogućnosti za prosuđivanje. Kakvi su njegovi sljedbenici? Jesu li oni veliki i moćni ljudi ili su siromašni i ponizni? Ebu Sufjan: većinom siromašni, ponizni i mladi. Je li se njegov broj povećava ili smanjuje? Ebu Sufjan:
povećava. Da li se njegovi sljedbenici ikada vraćaju svojim starim vjerovanjima? Ebu Sufjan: ne. Je li on ikad prekršio zavjet? Ebu Sufjan: do sada nije, no mi smo nedavno ušli u novi ugovor s njim. Vidjet ćemo šta će uraditi s tim. Jeste li s njim već imali neku borbu? Ebu Sufjan: da. Kakav je bio rezultat? Ebu Sufjan: kao vedro na kotaču, pobjeda i poraz su se smjenjivali između njega i nas. U bitci na Bedru, na primjer, kojoj nisam prisustvovao, on je nas nadvladao. U bitci na Uhudu, u kojoj sam ja komandovao našom stranom, mi smo uzeli za zadatak da se posvetimo njemu. Rastrgali smo im stomake, uši i nosove. Ali čemu on poučava? Ebu Sufjan: da trebamo obožavati jednog Boga i ne postavljati ravne njemu. On propovijeda protiv idola koje su naši preci obožavali. Umjesto toga, on želi da obožavamo jednog Boga, govorimo samo istinu i da uvijek odustajemo od loših i pokvarenih postupaka. On nas savjetuje da budemo dobri jedan prema drugom i da se držimo svojih ugovora i da ispunjavamo svoje dužnosti. Ovaj interesantan razgovor se završio i onda je Kajser rekao: ja sam te prvo pitao o njegovoj porodici i ti si rekao da on pripada plemenitoj porodici. Uistinu, poslanici uvijek dolaze iz plemenitih porodica. Onda sam te pitao je li bilo ko prije njega slično tvrdio i ti si rekao ne. Ja sam te ovo pitao zato što sam mislio ako je u nedavnoj prošlosti neko iznio sličnu tvrdnju, da se može reći da ovaj poslanik oponaša tu tvrdnju. Onda sam te pitao je li ikada bio optužen za laž prije nego što je najavio svoju tvrdnju i ti si rekao ne. Iz ovoga zaključujem da osoba koja ne laže o ljudima neće lagati o Bogu. Zatim sam te pitao je li među njegovim precima bio neki kralj ili vladar i ti si rekao ne. Iz ovoga razumijem da njegova tvrdnja ne može biti lukavi plan za obnovu kraljevstva. Onda sam te pitao da li su oni koji se pridružuju njegovim vjernicima većinom veliki, uspješni i moćni, pojedinci ili siromašni i slabi. I ti si odgovorio da su oni općenito siromašni i slabi. Nisu ponosni i veliki, a takvi su rani sljedbenici poslanika. Onda sam te pitao da li njihov broj raste ili se smanjuje i ti si rekao da raste. Tada sam se sjetio da broj sljedbenika raste dok poslanik ne ostvari svoj cilj. Onda sam te pitao da li ga njegovi sljedbenici ostavljaju iz omraženosti ili razočaranja i ti si rekao ne. Na ovo sam se sjetio da su sljedbenici poslanika obično čvrsti. Možda otpadnu iz drugih razloga, ali ne iz omraženosti prema vjeri. Onda sam te pitao je li između tebe i njega bilo borbe, a ako jeste, kakav je bio rezultat i ti si rekao da ste ti i njegovi sljedbenici kao vrč na kotaču, a stanje poslanika biva takvo. Na početku njihovi sljedbenici podnesu promjenjivu sreću i nailaze na nesreću, ali na kraju pobjede. Onda sam te pitao čemu on poučava, a ti si rekao da poučava obožavanju jednog Boga, da govori istinu,
poučava vrlinama i važnosti čuvanja ugovora i ispunjavanju dužnosti. Također sam te pitao da li je ikad nepošteno postupio i ti si rekao ne. Ovo je put čestitih ljudi. Ja zaista smatram da je njegova tvrdnja o poslanstvu istinita. Ja sam skoro očekivao njegov dolazak u ovo vrijeme, ali nisam znao da će on biti Arap. Ako je istina ono što si mi rekao, onda ja mislim da će njegov utjecaj i prevlast sigurno raširiti ovim zemljama. Buhari. Ovaj govor je uzbudio dvorjane koji su počeli optuživati kralja za hvaljenje učitelja druge zajednice. Bili su podignuti protesti. Tekst pisma koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Kajseru može se naći u historijskim zabilješkama. Ono glasi ovako: od Muhameda, Božijeg roba i njegovog vjerovjesnika, poglavici Rima, Herakliusu. Kogod slijedi Božiju uputu, neka mu je mir. Poslije ovoga, o kralju, ja te pozivam u islam. Postani musliman. Bog će te zaštititi od svih nevolja i nagradit će te dvostruko. No ako negiraš i odbiješ prihvatiti ovu poruku, onda će grijeh ne samo tvog negiranja, nego i negiranje tvog naroda biti na tvojoj glavi. Reci, o ljudi knjige, dođite riječi jednakoj između nas i vas, da nećete obožavati nikog osim Allaha i da mu nećete pripisivati partnera i da neki od vas neće uzimati druge gospodaru mimo Allaha. No ako se oni okrenu, onda reci, svjedočite da smo se mi pokorili Bogu. Zurkani. Pozivnica u islam bila je pozivnica da vjeruju da je Bog jedan i da je Muhammed njegov poslanik. Kad pismo kaže da će Herakliusu, ako postane musliman, biti dvostruko nagrađen, ono poziva na činjenicu da islam poučava vjerovanje u Isa i Muhammeda. Kažu, kad je ovo pismo bilo predstavljeno imperatoru, neki dvorjani su predlagali da ga treba pocijepati i baciti. Rekli su da je pismo uvreda imperatoru. Ono nije opisivalo imperatora kao imperatora, nego samo kao sahiba ar-Rumija, to jest kralja Rima. Imperator je međutim rekao da nije mudro pocijepati pismo, a da se ne pročita. Također je rekao da poglavica Rima nije bilo pogrešno. Na koncu, gospodar svega je Bog. Imperator je bio samo poglavica. Kad je poslaniku rečeno kako je Heraklius primio njegovo pismo, izgledao je zadovoljan i to mu se dopalo. Te je rekao da će zbog načina postupanja s ovim pismom njegova imperija biti spašena. Potomci imperatora nastavit će dugo vladati nad imperijom. To se zapravo i dogodilo. U ratovima koji su se dogodili kasnije, veliki dio Rimske imperije u skladu sa drugim predskazanjem poslanika Islama otišao je iz posjeda Rima. Ipak 600 godina poslije ovoga je dinastija Herakliusa ostala učvršćena u Konstantinopolu. Poslanikovo pismo je dugo vremena ostalo sačuvano u državnoj arhivi. Ambasador muslimanskog kralja Mensur Kladun posjetio je rimski dvor i pokazano mu je pismo pohranjeno u kutiji. Onda je rimski imperator
pokazujući pismo rekao da ga je primio njegov predak od njegovog poslanika i da je do danas kod njih sačuvan. Pismo kralju Irana poslano je preko Abdullah bin Huzeife. Sadržaj ovog pisma glasi: U ime Allaha milostivog, daravaoca bez stražnje, samilosnog. Ovo pismo je od Muhameda, Božijeg vjerovjesnika. Kosreusu, poglavici Irana. Kogod slijedi Božiju uputu i vjeruje u Allaha i svjedoči da je Allah jedan i da nema partnera i da je Muhammed njegov rob i poslanik, neka mu je mir. O kralju, po Božjoj naredbi ja te pozivam u Islam, jer sam poslan od Boga kao njegov poslanik cijelom čovječanstvu, da upozorim sve žive ljude i uputim svoju poruku svim nevjernicima. Primi Islam i zaštiti se od svih nesreća. Ako odbiješ ovaj poziv, onda će grijeh odbijanja cijelog tvog naroda biti na tvojoj glavi. Abdullah bin Huzeifa kaže da se kad je stigao do dvora Kosreusa prijavio za prijem kod kralja. Predao je pismo imperatoru i on je naredio prevodiocu da ga pročita i objasni sadržaj pisma. Slušajući sadržaj pisma, on se razbjesnio. Uzeo je pismo i pocijepao ga u komadiće. Abdullah bin Huzeifa je izvijestio poslanika o ovom događaju. Čuvši izvještaj, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ono što je on uradio s našim pismom, Bog će isto uraditi s njegovim kraljevstvom. Napad bijesa koji je Kosros pokazao ovom prilikom bio je zbog spletkarenja koje su protiv islama širili Jevreji, koji su se sa rimske teritorije iselili u Iran. Ove jevrejske izbjeglice imale su vodeću ulogu u proturimskim spletkama podržavanim u Iranu i zato su postali ljubimci iranskog dvorca. Kosros je bio pun srdžbe protiv poslanika. Njemu se činilo da su izvještaji o poslaniku koje su Jevreji donijeli u Iran potvrđeni ovim pismom. Mislio je da je poslanik bio agresivni avanturist sa zlim namjerama prema Iranu. Uskoro poslije toga on je pisao guverneru Jemena da jedan Kurejšija u Arabiji tvrdi da je poslanik. Njegove tvrdnje su postajale preuveličane. Od guvernera je tražio da pošalje dvojicu ljudi sa zaduženjem da uhapse ovog Kurejšiju i dovedu ga na dvor Irana. Bazhan, guverner Jemena, pod naredbom Kosrosa poslao je poslaniku vojnog poglavicu s još jednim konjanikom. Također im je dao pismo upućeno poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u kojem je rekao da kad primi pismo poslanik treba odmah s ovom dvojicom vjesnika doći na dvor u Iran. Ova dvojica su prvo planirali da idu u Meku. Tada im je negdje blizu Taifa rečeno da poslanik sallallahu alejhi ve sellem živi u Medini. Tako su otišli u Medinu. Kad su stigli, vojni poglavica je rekao poslaniku da je Bazhanu, guverneru Jemena, naređeno od Kosrosa da uredi za poslanikovo hapšenje i da ga odvedu u Iran. Ako poslanik odbije poslušati ovu naredbu, on će uništiti i njega i njegov narod, a njihovu zemlju opustošiti. Zato je neophodno da ide s njima.
Nakon što je ovo čuo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je predložio da oni dođu sutra. Tokom noći poslanik sallallahu alejhi ve sellem je molio Allaha, koji ga je obavijestio da je Kosrosa ova drskost koštala života. Mi smo nahuškali njegovog vlastitog sina protiv njega i njegov sin će ubiti svog oca u ponedjeljak 10. Džumadel Ula ove godine. Prema nekim izvještajima, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: sin je ubio oca sinoć. Moguće je da je baš te noći bio 10. Džumadel Ula. Ujutru je poslanik pozvao ovu dvojicu jemenskih delegata i rekao im da mu je objavljeno ono što se je dogodilo preko noći. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda pripremio pismo za Buzhana, koji kaže da je Kosros trebao biti ubijen tog i tog dana i tog mjeseca. Kad je guverner Jemena primio pismo, rekao je: ako je ovaj čovjek istiniti poslanik, bit će kako on kaže. Ako nije istinski, onda neka je Bog na pomoći njemu i njegovoj zemlji. Uskoro poslije toga je lađa iz Irana pristala u luci Jemena. Ona je guverneru Jemena donijela pismo od kralja Irana. Na pismu je bio novi pečat iz čega je guverner zaključio da je predskazanje arapskog poslanika istinito. Novi pečat je značio novi kralj. Ono je glasilo: od Kosrosa Sirousa Bazhanu, guverneru Jemena, ja sam ubio svog oca jer je njegova vladavina postala iskvarena i nepravedna. On je ubijao plemenite i okrutno postupao prema svojim podancima. Čim primiš ovo pismo, skupi sve službenike i traži da potvrde svoju odanost meni. Što se tiče naredbe mog oca o hapšenju arapskog poslanika, možete ove naredbe smatrati poništenim. Bazhan je bio tako impresioniran ovim događajem da su on i njegovi prijatelji odmah primili islam i u skladu s tim obavijestili poslanika. Pismo Negusu kralju Abesinije odnio je Amr bin Umeja Zamri. Ono ovako glasi: u ime Allaha milostivog, daravaoca bez tražnje, samilosnog. Muhammed Božji poslanik piše Negusu kralju Abesinije: o kralju, neka je Božji mir na tebe. Ja pred tobom hvalim jednog i jedinog Boga. Niko drugi nije vrijedan obožavanja. On je kralj kraljeva, izvor svih savršenstava, slobodan od svih mahana. On omogućava mir svim svojim robovima i štiti svoja stvorenja. Svjedočim da je Isa, sin Merjemin, bio Božji poslanik koji je došao u ispunjenju Božjeg obećanja datog Merjemi. Merjema je svoj život posvetila Bogu. Ja te pozivam da se udružiš sa mnom i da se vežeš uz jednog i jedinog Boga i u poslušnosti njemu. Ja te također pozivam da slijediš mene i vjeruješ u Boga koji me je poslao. Ja sam vjerovjesnik. Ja te pozivam i tvoje vojske da se pridružite vjeri svemogućeg Boga. Ja sam ovim ispunio svoju dužnost. Dostavio sam ti Božju poruku i objasnio sam ti stvarnost ove poruke. To sam uradio u svojoj iskrenosti i vjerujem da ćeš cijeniti moju iskrenost. Onaj ko sluša Božju uputu postaje nasljednik Božjeg blagoslova. Kad je ovo pismo stiglo do Neksusa, on je bio veoma obziran i pokazao je osobito poštovanje prema tome. Držao ga je podignuto do visine očiju, spustio se sa prijestolja i naručio kutiju od slonove kosti za njega.
Onda ga je odložio u tu kutiju i rekao: dok je ovo pismo sigurno, moje kraljevstvo je sigurno. Ono što je rekao pokazalo se istinitim. 1000 godina su muslimanske vojske izlazile u svom naletu osvajanja, otišle su u svim pravcima kao morski valovi i prošle pored Abesinije sa svih strana, ali nisu dotakle ovo malo kraljevstvo Negusa. I to zbog 2 dobročinstva Negusa. Zaštite koju je pružio izbjeglicama ranog islama i poštovanja koje je pokazao prema poslanikovom sallallahu alejhi ve sellem pismu. Rimska imperija je bila pocijepana. Kosreos je izgubio svoje oblasti, kraljevstva Kine i Indije nestali su, ali je ovo malo kraljevstvo Negusa ostalo očuvano zato što je njen vladar primio i zaštitio prve muslimanske izbjeglice i pokazao obzir i poštovanje prema poslanikovom pismu. Muslimani su na ovaj način uzvratili Negusovoj velikodušnosti. Uporedite s ovim postupkom koje je kršćanski narod u ovo doba civilizacije učinio ovom kršćanskom kraljevstvu Negusa. Oni su iz zraka bombardirali otvoreno gradove Abesinije i uništili ih. Kraljevska porodica je morala naći sklonište negdje drugo i nekoliko godina ostati daleko od svoje zemlje. Isti narod je tretiran na 2 različita načina od 2 različita naroda. Muslimani su Abesiniju smatrali svetom i nepovredivom zbog velikodušnosti jednog od njihovih vladara. Kršćanski narod ju je napao i orobio u ime civilizacije. Ovo pokazuje kako je poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem učenje i primjer trajni. Muslimanska zahvalnost kršćanskom dobročinstvu učinila ga je svetim za muslimane. Kršćanska pohlepa napala je isto to kraljevstvo, ne mareći što je bilo kršćansko. Pismo Mukaikisu odnio je Hatib ibn Abi Balta'a. Tekst ovog pisma je bio potpuno isti kao tekst pisma rimskog imperatoru. Pismo rimskom imperatoru kaže da će grijeh poricanja rimskog naroda biti na njegovoj glavi. Pismo Mukaukisu kaže da će grijeh Kopta biti na glavi vladara. Ono glasi ovako: u ime Allaha milostivog daravaoca bez stražnje samilosnog. Ovo pismo je od Muhameda, Allahovog poslanika, Mukaukisu, poglavici Kopta. Neka je mir onome ko slijedi uputu. Ja te pozivam da primiš poruku Islama. Vjeruj i bit ćeš spašen i tvoja nagrada bit će dvostruka. Ako odbiješ grijeh odbijanja Kopta će također biti na tvojoj glavi. Reci: o narode knjige, dođite riječi jednakoj između nas i vas, da ne obožavamo nikoga osim Allaha i da mu ne pridružujemo nikakvog druga i da neki od nas neće uzimati druge gospodaru mimo Allaha. No ako se oni okrenu, onda reci: budite svjedoci da smo se mi pokorili Bogu. Kad je Hatib stigao u Egipt, nije našao Mukaukisa u glavnom gradu. Otišao je za njim u Aleksandriju gdje je imao dvor blizu mora. Hatib je otišao čamcem jer je dvor bio strogo čuvan. Zato je Hatib pokazao pismo s udaljenosti i počeo glasno govoriti. Mukaukis je naredio da mu dovedu Hatiba. Pročitao je pismo i rekao: ako je ovaj čovjek istinski poslanik, zašto ne moli za uništenje svojih neprijatelja? Hatib je odgovorio: ti vjeruješ u Isa,
S njim je njegov narod loše postupio, pa on ipak nije molio za njihovo uništenje. Kralj je odao poštovanje Hatibu i rekao da je mudar izaslanik mudrog čovjeka. Dobro je odgovorio na pitanje koja su mu postavljena. Na ovo je Hatib ponovo progovorio. Prije tebe je, rekao je, bio kralj koji je bio ponosan, ohol i okrut. On je bio faraon koji je proganjao Musa. Na kraju se na njega spustila Božja kazna. Zato ne budi ohol, vjeruj u ovog Božjeg poslanika. Tako mi Boga Musa nije predskazao jasno, kako je predskazao Isa o Muhammedu. Mi te pozivamo Muhammedu poslaniku, baš kao što vi kršćani pozivate Jevreje Isusu. Svaki poslanik ima svoje sljedbenike. Sljedbenici su se dužni pokoravati svom poslaniku. Sada kad se pojavi poslanik u tvoje vrijeme, tvoja je dužnost da vjeruješ u njega i da ga slijediš. I zapamti, naša religija ne zabranjuje da vjeruješ u Isusa. Mi čak naređujemo drugima da vjeruju u Isusa. Čuvši ovo, Mukaukis je rekao: ja sam čuo o učenju ovog poslanika i smatram da on ne poučava ničem lošem, niti zabranjuje bilo šta dobro. Također sam saznao da on nije ni čarobnjak, ni prorok. Čuo sam neka od njegovih predskazanja koja su se obistinila. Odredio je da mu donesu kutiju od slonove kosti i stavio poslanikovo pismo u nju. Zapečatio je i predao slugama da ga odlože na sigurno mjesto. Također je napisao pismo u odgovoru poslaniku. Tekst ovog pisma je zabilježen u historiji. Ono glasi ovako: u ime Allaha milostivog, daravaoca, bez stražnje, samilosnog. Od Mukaukisa, kralja Kopta, Muhammedu, sinu Abdullaha, neka ti je mir. Poslije ovoga kažem da sam pročitao tvoje pismo i razmislio sam o njegovom sadržaju i vjerovanjima kojima me pozivaš. Upoznat sam da su Hibru poslanici predskazali dolazak poslanika u naše vrijeme, no ja sam mislio da će se on pojaviti u Siriji. Primio sam tvog izaslanika i dao mu poklon od 1000 dinara i 5 hilata ukrasne odjeće i poslao sam 2 djevojke Egipćanke kao poklon tebi. Kod mog naroda Kopta ove djevojke uživaju veliko poštovanje. Jedna od njih je Marija, a druga Sirin. Također sam ti poslao 20 odijela napravljenih od egipskog lana visokog kvaliteta. Uz to sam ti poslao mazgu za jahanje. Na kraju ja ponovo molim da imaš mir od Boga. Iz ovog pisma je jasno da Mukaukis, iako je s poštovanjem postupio s pismom, on nije primio islam. जपते हुए नाम उसका. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također poslao pismo Munziru Tajmi, poglavici Bahreina. Pismo je odnio Ala ibn Hazrami. Tekst ovog pisma je izgubljen. Kad je ono stiglo do ovog poglavice, on je vjerovao i odgovorio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da su on i mnogi njegovi prijatelji i sljedbenici odlučili da prime islam. Neki međutim nisu prihvatili islam. On je također rekao da pod njegovom vlašću žive neki Jevreji i Magijanci. Šta treba s njima uraditi? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ovako napisao ponovo ovom poglavici: drago mi je da si primio islam. Tvoja dužnost je da budeš poslušan delegatima i vjesnicima koje ti ja pošaljem. Kogod je poslušan njima, poslušan je meni. Vjesnik koji je moje pismo donio tebi, hvalio te meni.
i uvjerio me u iskrenost tvog vjerovanja. Ja sam molio Boga za tvoj narod, zato nastoj da ih poučavaš putevima i praksi Islama. Zaštiti njihov imetak. Ne daj nikome da ima više od 4 žene. Grijesi prošlosti su oprošteni. Ukoliko se budete držali dobrote, nećete biti uklonjeni s vlasti nad svojim narodom. Što se tiče Jevreja i Magijanaca, oni samo trebaju platiti taksu. Nemoj im zato postavljati nekakve druge zahtjeve. Što se tiče običnog stanovništva, oni koji nemaju dovoljno zemlje da ih izdržava, trebaju imati 4 dirheme svaki i nešto odjeće za oblačenje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem također je poslao pismo kralju Omana, poglavici Jemama, kralju Gassana, poglavici Benu Nahd, plemenu Jemena, poglavici Hamdana, drugom plemenu Jemena, poglavici Bani Alima i poglavicama plemena Hazrami. Većina njih su postali muslimani. Ova pisma pokazuju kako je savršena bila poslanikova sallallahu alejhi ve sellem vjera u Boga. Onda također pokazuju da je od samog početka poslanik sallallahu alejhi ve sellem vjerovao da je poslan od Boga ne samo jednom narodu ili teritoriji, nego svim narodima svijeta. Istina je da su ih oni kojima su ova pisma bila upućena primili na različite načine. Neki od njih su odmah primili islam, drugi su prema pismu postupali s poštovanjem, ali nisu primili islam. Ipak su neki prema njima uljudno postupili. Neki su pak pokazali prezir i ponos, ali također je istina i historija je svjedok činjenici da je primaoce ovih pisama ili njihov narod zadesila sudbina u skladu s njihovim postupanjem prema ovom pismu. Stigli smo do kraja i ovog videa. Hvala vam što ste bili sa nama. Hvala vam na vašoj pažnji. Do sljedećeg videa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. तख्त आली मुकाम उसका वो पाक मुहम्मद है हम सब का हबीब आका अनवार रिसालत है जिसकी चमन्ना